permit sa do mo. Oh, pero tultulong mo kanya ka. Agmalmalam ka nga git. Idala tatitan. Apay nga nakaungod kayo ay kada kami nga sa dot. Kao mararami dumay. Everybody! Alright! Music! Damag ko, kagurgura na ka no. Sapay ko mata madamag mo. Nga awan ti bibiyang ko. Everybody! Alright! Laka. Oh, Nadamag mo dyan balitan? nga dyan. Adyan nga lalaki nga dinanog na kano DJ. Asawa na gaputi karirils na. Naksa, tayo lutuin na. Ay, natinanog na nibag na. Wow! Apo, nagloko mo, tetan. Bagpay kanya niya na kaya nga maksi ti lutot nga. Ay, saan nga talaga ta siya ti tagaluto? Lakay, Hi. ba nakita ngayon heart mo ti picture na nay? Sino da ito oy? Ah, nagselos ka niya. Oh. Tinya ko magapuhag silsiros na mag. Ay, Feeling. selosa. Nagapu mag. Ano lang ag silos-silos niya. Duray pa man no ihat mo aming nga photos na, nga impos na. Aha, api karod nga na ka tarmi gora maun. Haan? Duray pa man no kwa. Ichat mo pa'y Maguray ka mabis-bisin na. Kaya't kog kape. Naman timplang ti ko, kakao. Di nga agpatimpla dyan heart mo ti picture na. Selosa. Ay, animal. Anya man din, tetan aramidin kasing. Hindi ba yan makita nga gikid-kida ya? Si kayo laki, di nga babae man. Di kayo mauawatan. Parut-parutan nyo dahil kita kidkiday yo. Sa'yo lang drawing-drawingan. She lang ako. Everybody! Alright! Music! Nagfotolag kan? Potolab? Oy, Haan? apa nga? Sika lang tilab ko. Kung si kamo la. Te. Ito ayo to ka. Makapainlove talaga ti lalaki nga kwa. Aw-awitan na ti bag mo. Kita man, awitan na Karkaro nga main in love na manon. Kastan. Awit ti bag. Dapat ikabil mo tanin ti abagam lakay. Diba? Para bit. Di bag pa iso. Makapainlove ti lalaki yung bit ti bag ti babae niya.